Hekoapitsa hiwaika padinri pimi henukchenape, baniwanay, Coripaconay, Caricau tsayema, Zacarias-rico, comunidades-rico. Wapita tsenakawa, magahuanir Deus yako, panza depi atoa, kahridanaguha. Panza Recuap 7, cada naguri em setembro 2021. Haha, Yaranawinay, wa pizza no Tchenape, Kakatsarihin, na den da festa, na comemorar cada nagurihin, come pia cada rihin, wa hipaite Brasil, limacaca, cariu zarihin, Portugal, penaha, inuka pequeno, Rio, Kawaha, wa hipaite Jiku. A Piaha 7, em setembro 1822. Nem li na Hernauinhai, feriado cani, a mecadana dinhi. Na pintada na Quampia, Karin, no Kaiti Capuzina, Macaca Rin, Macaca, Kawaril Zarin, Wahipai Rin, Brasil, Rio Zarin, Portugal. Mas no Tchana, perdia da Recoa Piquin, Rue Marinini, Panza, a Wahipai Terku, Wakapaquam, Mecana, Newikinai. Panza Nemaka Brasília, Wakapena Jornal, Ricoatsa Cômica, na Denri, na manifestação, Niguchanape, na Rujana, Yakuta, na Kaitis, Rente, Rai, que dá picar Jesus Cristo, na Kukanakaiwama, Kawakazitar, na Urim Deus Yaku, Wakapaka Comeshu Pagani. Kwa uri sawataite kwa dinhika, kwa mikawa, nili elinakuliada numanukati kwa tsutsa, fa padinri Niguchanape da dipiatoki. Niguchanape primeiro numanukati wa riwa, newikinai, que dá picar orinakulian Juanes Deus. Rinakulian kwa dinhika re, Nanakuna Watarikananai, Wakapanipe, Recoap. Jogamento a Bíblia em Romanos, capítulo 13, versículo 1, versículo 2, saca? Rikai Kazuhari Paulo, para pena versículo 19, Rikai Pimeacha, nem Macanap, se Pimena, Hatarikanat, na Lipeza, repete. E manhã metsa paga pari, Hatarikanat, e a medalhinho Deus, nete. Pimena, Hatarikanat, na inhuca pecana de Deus e cadane pecana. Versículo 2, Rikai Kazuhate. Pimri riniko kadari kwete rihin tarikanate riniko kari kwete rihin Deus no que rete na ikare watsali de watsali matika no que chena pe primeiro lika zagita o harina gori Paulo katsano mano da wali ha wa kwena no kai tibani wana wali tsawa ne ka pimena watali kana na ni chena pe Deus ikadani pekanona yame wataite Wakwema kaka sanugai ti ko wali hahi pa yame watai to repunda ta kana hampada na watali kanane yame watai to repunda ta prefeito yame watai to repunda ta governador yame watai to repunda ta presidente yame watai to repunda ta como pesgatsa no chena pi makwada primeiro lugar que tem Deus rikadani pegana ri wabinali no chena pi ha pe del poder kadakana wakapaka riakul te wakapawe makadana gutsaka Quadro Katsano Chena, Perita Watson, Ritana Rita, Padawena, Rijuita Padawena. Naka Yama Peripiazia Pinti, Hewakajua, Tarikanata, Nuchena, Hewakawapanza, Nuchena, Pekatsupa Wane, Pedali Deus, Canon de Hitari, Ijuitari Kadarinaha, Watarikanane. Retricate em Paulo, Nuchena, Warritsoha, Kadapicare, Juanes Deus, Naku, Warritsawamaka, Repagana, Warritsawamaka, Wazakatazon, Nakaitika Pizu, Metsa. Yang mekada na gutwa na machika rihe he koapi wahriu he pakaru rihe Deus yak. Masanu chenape na de kada na gotu rihe yakuti. Inyo kada wakwete wa he pakapes Deus yak. Yang mekada na gona le na kada wale rihe wa Bíblia. Yang mekada na kada wa karu Deus shumachadari kazu kada na gotu no chenape wahriu tsotsu wa ma kwe pakari Juanes Deus. Yang me watu na hacha. Metsa panza to no chenape machada na gotu wahriu he koapi. Wama rei pagana watarikanane. 1 Timóteo capítulo 2 no Gena perikai que tsahawariu kuameka roadin kananakunaha watarikanane. 1 Timóteo capítulo 2 versículo 1 até versículo 3. Likaiti no Gena Paulo lida na Timóteo likaiti watataka oração watataka nanaku pimenaha acha né likaiti versículo 1 entre versículo 2 likaiti nanaku tsaka pimenaha talikanate né pimenaha Deus kadani pesugri zakuti no Gena wataitaka roema ka macha wataitaka roema ka rame wa likaiti
machaca gente wa respeitaria ga tsakari ga versículo 3 que caso machaca gente rica power ko rin Deus wa minare no que na pe katsakana ka wa ri ha ne que ne rin wa respeitaria ga ka gente kana ke wa tatakana na kuna wa tarikana ne katsawali uri kinu chena pe wadiri no kaiti kapizo we makana kazu na ma he kapir manu pe no kapa ne wiki ha we makadari ko he kwa pe kinu chena pe na kaiti ka machi na kaiti ka kazu kania ha no chena pe no kaiti kapizo ne shupia pawari no kazu kita ka yameno riu ka partido yameno riu ka rihem thano tarikana mi tha ria ke non ria no pedzoin ho yemen no kapagada na ko biblia ni chena pe na wa tarikana nai ka Deus ke dani pe gosto hete no deni ka ri ka zo hi pagai te zo no tathe kana na ku Deus ke dan ria nei hite na taite na wa paga ha macha ima kwada no chena pe wan nei ka na ku kadzu kana ha Deus e kadani pezu Deus nem te perzuka inyo na watali kana na mishinape kad zama re ponte madare re ponte whatsa padawen khotsa hewo no mishinape het betsa no mal no da wari utsakari na guri versículo Salmo número 33 versículo 12 ele cai que come tano de machiha kazurin wa hipaite no mishinape tima pidari hi pai isiu kada iminyari wa ri hanis Deus no chena pe wakapagada na ka hoye magwahi pai te ku Brasil katsakana kai ka wa ri hanis Deus wa kare ku pime wari ni tena no chena pe kadzukete heko apikome kana kai wata tagrinya ri hanis Deus ria ka wa ri heri machia ka ri kada ka ruan heri ria ka wata ita ka ru we maka macha wata ita wa respeitar kana wa ka wa ga tsafa wa chenape ne wa respeitar kana wata kana na itsaka no chenape katsari kana kai wa zakata wata tagana ku Deus ine ka juli kai tika pijuli he Timóteo Paulo idana kapitulu shuri Timóteo no chena pe kazuna hete pikete mitsa no manulai ko ria da de pe to no chena pe rinda ku ri watali kana ha he maga pe he ko pe ruhai ke dai ke pecado Deus no chena pe wa ri ka ri watali kana pikete mindari phana pe zali na tali kana tene kadzukete katsadi khane ri wa ri utsa wa maka wa ga shi bachada he ko apikome o mente a Bíblia em Apocalipse capítulo 19 versículo 16 no Gchenape a watsa riwadzagada na kwali he kwapi rinyo ka watsa ri wa mina de Jesus heta versículo 16 no Gchenape wakapa kwa kali pitana Rikoka poka pari pitana versículo 16 no Gchenape pator no le tarikana tena itarikana kani heta na minha rikani pilmana que zago no Gchenape nem ni Juanes Deus nem ni wa mina de Jesus Cristo katsani ri wa tarikana katsani ri wa riunda tsawama wa pizuka wa riunda tsawama ka wadzakata ka kadzwa ri ma ka pizu imano Gchenape ria ka watsa de wa ri he kwapi ma wadzaka dali ria watsa tai tarikada wema ha paraíso ria watsa tai tari zometa ko hari udzari he kwapi machi dali no Gchenape ri he kwapi wema nem panza nyametsa machaka ruketsani nyametsa ria ka ri machata ka wa no Gchenape kadali wali katsa wakapa kananu kana talikana tanai wali peri wakapata nama na machata gari he ko paite kaite no otro machata ne paite ingitse na no otro machata no Gchenape rikaite kada na guri he Bíblia primeira Timóteo no gari he ko apigwe marineni nyame tsotsa pakapana acha nei machia pejri he ko apigwe marineni wakapa kwamika padare pejkana ka akupada pej makada tsa kainete pej no nama na pedu pari machi dare riuzari machia dare no Gchenape kazuna wakapagana tarikana tenai wakapani pe yema da pe ko apiki mas no Gchenape nem WhatsApp he kopi wahrio Deus ka danda watso wahrio yamekawe tsapaka pahrihe machi dali yamekawe tsotsa paka pahrihe tete yamekawe tsotsa paka pahrihe wa mapaka wa ganyari ko repanaza na hapadawa no Gchenape ri makawa tsa rihe imawa daga khati ri makawa tsa rihe machakawa no Gchenape kazukete wa ma wa huwe dinhi karishi rihe wa tarikana wa minari Jesus Cristo wa ma machataka ka wali nei kazudalisa Deus e abençoe hani patsiha no Gchenape ria da de pe token wa tata Deus ini panza Deus wa tata pini ria da he kwa pikin apa da he kwa pikana kai dari rishurin wa hipaiti na pienta kada na kukomika pia na yara na winai komika na makaka gari zahin apa da zakare
pada talikana ti pis kadananaku. Wa minari Deus wa mo tathaga pinya na nago piu me na wa talikana nai fiada he ko apige. Pikada na rian he hitina de ka rukat na wa paka ruto na kada to wa oportunidade wa kazitari na gohin piak. Pia sawai ne wa tsaka wa ne wikinai wa taitaka ruwa maka Hue pakanago na watalikana na wataita watatana na ko Deus ine na ko amisa wataita ka ruwe maka kadzoha pi maka pezu wa machia takar tsakori pezali he ko api mawazaga dali pia sawai ni ria dahi ko api pia bensori wa ko amisa kazota tapine Cristo epitana na ko. Amém.